Evo nas, dragi moji, pred nama je još jedan nogometni vikend u sezoni pred svjetsko nogometno prvenstvo i evo top 11 parova koje moramo pratiti ovaj vikend. Večeras igraju Eintracht iz Frankfurta protiv Bayer Leverkusen protiv Eintrachta iz Frankfurta. Bayer Leverkusen, kako znamo, smijenio Erika Ten Haga iz zanimljivih razloga. Navodno ova šokantna smjena nakon dvije utakmice došla iz razloga jer se Erik Ten Hag nije jednostavno snašao u novom klubu. Svađao se navodno i sa igračima, i sa upravom kluba, i sa svojim vlastitim pomoćnicima koje je doveo za sobom. Znači, zaista nevjerojatno, ako to tako pitanje, nije ni čudo da bi otkaz nakon samo 2 kola, međutim, isto malo prerano, možda je trebao sačekati još malo da se stvari posložu. I sad je tu došao Hjulmand, bivši izbornik danske reprezentacije, i zaista je nezahvalna, jako teška pozicija za njega da posloži ovu potpuno novu momčad koja klub iza sebe ima jako dobre rezultate, međutim ova momčad je potpuno nova i u teškoj situaciji se našao Hjulmand. A s druge strane, Eintracht iz Frankfurta, klub koji je prošle sezone stvarao jako dobar rezultat i ove godine će igrati Ligu prvaka, i upravo prije te Lige prvaka moraju nešto napraviti u prvenstvu, budući da kad uđu u Ligu prvaka, kad počnu igrati, teško da će se moći nositi oba dva kursa. Ne znam da to Top Müller može ostvariti, tako da ovo je prilika za rezultat i protiv jednog razbijenog Bayera iz Leverkusena mislim da će ovdje ostvariti pobjedu 1-2-1. Sutra nam slijedi dvoboj Arsenala protiv Nottingham Foresta. Još jedan novi trener je u pitanju. To je Ange Postecoglou, koji je našao novi posao nakon Tottenhama. Sad je došao klupu prošlogodišnjeg hita engleske Premier lige Nottinghama iz Foresta. Prvi susret odmah protiv Arsenala nije baš da se može veseliti Postecoglou. Svi znamo da njegova sezona druga, tako da ovdje stanja jedan veliku pobjedu Arsenala, jer Unai Emery juri ovo prvenstvo, pojačao se brutalno, mora dokazivati medijima da je ovo njihova sezona kako bi bila optimistična uvjerenja navijača, tako da jedna 5-1 pobjeda protiv Nottingham Foresta koji je ovu sezonu ušao jako slabo, jako loše, tako da pitanje je kako će i NG to posložiti u nastavku sezone. 5-1 Arsenal. Iza toga nam slijedi Everton protiv Aston Ville u 4 sata. Znači, dva najstarija kluba engleske Premier lige, osnivači engleske Premier lige. Naravno, u zadnjih par godina nije bilo toliko zanimljivo pratiti. Everton bio u jako lošem položaju, međutim, od kada je došao David Moyes, Everton je prodisao konačno. Znači, ljudi su prodisali, proigrao je Everton, a od kada je došao Jack Wilshere, znači, pobjeda Evertona ovdje je definitivno protiv Aston Ville, koja jednostavno nije ušla sezonu dobro. Prijelazni rok nije bio dovoljno dobar po meni, tako da Everton 2-1 u ovoj utakmici i asistencija Wilshere protiv svoga kluba Aston Ville. Zatim nas slijedi prava poslastica, znači Juventus Inter u 6 sati popodne, Tudor protiv Kivua, dva nova trenera. Tudor je doduše trenirao i prošle sezone, međutim nije bio cijelu sezonu. A Inter ima sad potpuno novog trenera kojega ne očekujem puno od Christiana Kivua, jer novi je u profesionalnom poslu, ajmo reći. Tako da bit će zanimljiv dvoboj definitivno, ali dajem pobjedu Juventusa 1-0. Mislim da je Juventus u nekakvoj puno boljem ozračju u ovom trenutku. Inter se nakon prošle sezone vjerojatno dosta psihički maknuo sa svoga nekakvoga kolosijeka, a Juventus tek u ove sezone gradimo nekakvi put pod nastup prvaka. Tako da mislim da u ovom začecima prvenstva da ovdje Juventus može pobijediti 1-0, gol Dušana Vlahovića kada uđe s klupe negdje u 88. minuti. West Ham Tottenham slijedi u 6:30 sutra. Još jedan zanimljiv dvoboj, budući da West Ham i Grahamu Potteru glava visi. Znači, Grahamu Potteru visi glava u pitanju je, jer loš ulazak u sezonu. Prošla sezona bila je vrlo loša za West Ham, tako da s druge strane Tottenham, klub koji ove sezone se želi potpuno oprati od one prošle užasne pozicije od prošle sezone, tako da ove sezone moraju stvariti jako dobar rezultat. I Thomas Frank je napravio jako dobar posao, kao što se vidi po igri, ali i pojačanja su solidna, tako da mislim da bi ovdje Tottenham trebao pobijediti 1-2-0. Iza toga nam slijedi dvoboj Fiorentine i Napolija u 8:45. Fiorentina se dosta pojačala ove sezone, boru se za taj ulazak u top 4, to im je cilj. Ali koliko je to realan cilj, teško je u talijanskoj lizi, jer tu imamo 8 klubova koji participiraju na prva 4 mjesta, dakle, koji se žele ubaciti na ta 4 mjesta. Znači, nije da sad svi realno mogu, ali razmišljaju o temu.
A s druge strane Napoli definitivno želi braniti naslov prvaka i ovo će biti jako zanimljiv dvoboj, ali ja bih dao da je rezultat 1-1, tako mi nekako pada 1-1, ali ukoliko za Napoli zaigra Hojlund, definitivno zabija pogodak i to je 2-1 pobjeda Napolija. Jer mislim, kad vi pođete iz Manchester Uniteda i skinete taj olovni dres Manchester Uniteda, vi ste 100 kila lakši, pokretniji, lakši na lopti, na udarcu, precizniji, na driblingu, u domišljatiji, sve ste bolji, ste u 100 faktora u svemu. Dakle, Hojland će ove sezone eksplodirati u seriji A, to je moje mišljenje, ako uđe u utakmicu zabija pogodak i to je 2-1. Pobjeda Napolja, ako ne uđe 1-1 će ostati. Atletico Madrid protiv Villarreala. Atletico Madrid jako loš ulazak u sezonu. S druge strane Villarreal, klub koji pokušava ove sezone napraviti ulazak u Ligu prvaka, koji se dobro pojačao, doveli su jako zanimljivih par igrača, tako da ajmo to staviti ovako. Ajmo staviti da će i Atletico i ovu utakmicu kiksati. Ajmo staviti da će ovdje isto biti neriješeno. Rekao bi čak i pobjeda Villarreala, ali ajmo reći da će biti 1-1. Da vidimo kako će Simeone preživiti ovo kolo, jer bit će zanimljivo pratiti. Stvarno se našao u jako lošoj poziciji na početku ove sezone i pitanje je nastavka prvenstva kad dođu jako ozbiljniji klubovi, ali evo Villarreal je već jedan od njih. Tako da 1-1 sutra, pa ćemo vidjeti kako će se odigravati s nedjelje u ložama Atletico Madrida. Zatim nam slijedi malo van Europe, imamo dvoboj Estudiantesa i River Plate u ponoća sa subote na nedjelju. Dvoboj dva ponavljajuća kluba Argentine. Nije to nekakvi veliki derbi, ali svakako jako zanimljiva utakmica. Ako god voli nogomet i pogotovo južnoamerički, ovo je definitivno nešto što se treba pogledati. Ovdje stavlja jednu pobjedu Estudiantesa od 1-0, to je inače ratoborna jako momčad koja je stvorila svoje ime 60-ih, 70-ih godina, a iza tega imamo ujutro dvobroj Fluminensea i Corinthiansa. Fluminense je klub koji dosta gaji i te korijene brazilske, Joga Bonito, i jako ih je lijepo i zabavno gledati kad igraju, a s druge strane Corinthians je ipak nekakva disciplinirana momčad koja više gaji ka europskom nogometu, ali definitivno da mislim da je Fluminense puno bolji zadnjih godina i da je pobjeda 2-0 za njih. Zatim imamo nedjelju, evo glas mi promuko, kada od ovemu govorim, toliko me grčevi ufate od nervoze, od uzbuđenja ili ne znam čega. Znači, nedjelja 5:30, Manchester City, Manchester United, znači dvoboj, pogotovo u ovoj situaciji brutalan dvoboj. Znači, City je ušao u sezonu užasno, ima 2 poraza u zadnje 2 utakmice. S druge strane, Manchester United pobjedio je zadnju utakmicu Burnleya 3-2 u 984. minuti. I ispali su u Carabao kubu od četveroligaša, tako da ta su dva kluba sada moraju vaditi jedan protiv drugoga. Znači i Pep Guardiola i Amorim, naravno da Guardiola ima dosta kredita zbog svih rezultata sa Cityjem u zadnjih nekoliko godina, a s druge strane Amorim se ovdje ne smije, pa može realno izgubiti, ali ne smije se izblamirati. Ne smije City dobiti ovdje 5-1, na primjer, 7-0 ili nešto, tako u temu smislu. Zadnje prošle sezone City nije dobio Uniteda niti jedan put. Bilo je 1-1 u Unitedu, a City je kod kuće izgubio 2-1 od Uniteda, kad su vodili 1-0 golom Guardiola. I sad ove sezone bit će jako to zanimljivo to popratiti, međutim definitivno mislim da City ne može više kiksati, jednostavno nakon 2 poraza više ne može kiksati, i tako da siguran sam da sutra ide jedna pobjeda od 3-1 protiv Uniteda. Jer United ipak nije toliko dovoljno dobar u ovom trenutku da parira Cityu kad je raspoložena. Trebao bi City sutra biti raspoložen, govori nakon te 2 utakmice, i to je to. I jedina velika žal je što Ryan Cherki neće igrati ovu utakmicu zbog toga što je izjavio na dolasku u City kako jedva čeka utakmicu protiv Manchester Uniteda, kako bi ih tu želio rasmontirati, dati sve od sebe da ih potopi, tako da evo karma mu se obila o glavu. Danas je Cherki ozlijeđen i bit će ozlijeđen još neko vrijeme, nažalost, tako da ga nećemo gledati sutra, ali gledat ćemo jako zanimljiv dvoboj i to, i da bude dosadna utakmica cijelo vrijeme. To će biti jednostavno uzbudljivo da pratiti svih 90 i 115 minuta koji je United u pitanju. Iza tega nam slijedi dvojbu Barcelone i Valencije u 9 sati u nedjelju. Da se ovo igra prije
22-3 godine, to bi bilo vrlo zanimljivo, čak bi prednost dao Valenciji, međutim to se igra u 2025. kad je Barcelona gigant, a Valencija klub koji se sastavlja iz kolo u kolo, financijski i igrački. I Barcelona je zadnjih par susreta jednostavno razmontirala Valenciju, tako da ništa drugo ne očekujem ni sutra nego jednu pobjedu Barcelone od 3-0 u nedjelju. I na kraju 11. par je ponedjeljak i dvoboj željezničara i borca iz Banja Luke. Dvoboj manijaka i lešinara. Ako želimo uzavreti strasti, dvoboj Bosne i Republike Srpske. Željezničar zadnjih par godina ne daje se puno na domaćem terenu protiv borca, zadnji put izgubili 2022. godine, pa damo reći da će tako biti i u ponedjeljak. Više mi vuče na 1-1, ali ja ću reći 1-0 pobjeda željezničara u toj utakmici i bit će jako zanimljivo ispratiti i to. I to bi bilo to od svih 11 parova koje imamo za ovaj vikend za pogledati i ispratiti, naravno sve ostale utakmice koje naravno svaka nosi nešto svoje posebno. Ali ajmo se još baciti na kvalifikacije koje nisam prokomentirao, kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo i što reći za Hrvatsku. Nakon 4 kola imamo gol razliku 16, 17 zabijenih i 1 primljeni. To se nikada nije dogodilo, nikada jače nismo igrali ove kvalifikacije, barem na početku njih i ovaj put ne izgledamo kao neki dark horse, već kao nekakva nogometna velesila kao što i jesmo, ali to brojkama nekako nismo pokazivali, ali sad s ovom gol razlikom i to se definitivno da primijetiti. Da neko primijetiti ko ne prati nogomet, ko samo pogleda statistike i brojke i on sad vidi da je Hrvatska 17-1, jedino su Englezi primili manje golova od nas, oni nisu primili ni jedan. Dakle, brutalne kvalifikacije, brutalno otvaranje i nadamo se da ćemo ovako nastaviti dalje. Jest protiv Farskih otoka izgledalo ne baš najbolje, malo smo se mučili, ali to Hrvatska uvijek odigra takve 2-3 utakmice po kvalifikacijama, to je potpisan ugovor da moramo kidati živce domaćim navijačima tu i tamo i to je tako i to moramo prihvatiti, ali glavno da uvijek odemo na to prvenstvo većinom i da smo sad na jako dobrom putu da izdominiramo grupom. Dalje što je bilo, Njemačka izgubila Slovačke 2-0 i odmah su počeli pisati mediji, Njemačka se možda ne plasira na svjetsko prvenstvo, mislim kakve su to gluposti. Njemačka će do kraja kvalifikacija razmontirati i svaku reprezentaciju s kojom se nađe, znači razmontirati. I to je Njemačka i možda Njemačka nije to ona iz prošloga desetljeća koja je bila i koja je dominirala, ali definitivno da još imaju snage i što pokazati i da su barem za odigrati skupine svjetskog prvenstva dovoljno dobri, pa ispadnu. Imamo Kosovo koje je dobilo Švedsku 2-0 i zakompliciralo potpuno ovu grupu smrti gdje su još i Slovenci i Švicarci, ali Švicarci su pokazali toliku dominaciju, nisam to očekivao za pravo reći, mislim sam da će Švicarci čak ovdje biti treći u skupini, ali evo očito da će biti prvi debelo i da će se ova trojac boriti za to drugo mjesto i bit će jako zanimljivo. Grupa smrti, kvalifikacije za europsko prvenstvo, za svjetsko prvenstvo u europskom formatu naravno. Ukrajina je dobila, odnosno nije dobila, nego izgledala sa Azerbejdžanom 1-1 i tu su mi digli tiket za 50 eura i šta ćeš? Ne možeš i tužiti, u ratu su, ne bi bilo fair. Norveška je razbila 11-1 Moldaviju. Dobro, svi govore o Haalandu, 5 golova, 2 asistencije. A šta je sa Asgardom? Čovjek je do sad imao jednu utakmicu i 1 gol za reprezentaciju, a sada je ušao pola sata prije kraja, čak i manje, i zabio je hat-trick. Znači, Asgard, kakvi Haaland, trebate poštovati čovjeka koji nije toliko medijski izložen, definitivno sjajna atmosfera iza njega, sjajan trenutak, hat-trick, čovjek se ima jednu utakmicu, 1 gol do sad. Brutalno, ali Norveška, mislim, sad su svi raspisali, Norveška je velesila, ali ovo je skoro ista ekipa koja je prošle godine zadnji put na kvalifikacijama za europsko prvenstvo podbacila debelo, tako da konačno dolaze do onoga što zapravo i jesu, mislim, Haaland i Ødegaard i puno je tu još dobrih igrača, tako da definitivno da su oni svakako bili favorita i baš će biti zanimljiva ta utakmica Italije i Norveške kada se bude igralo u Italiji i Gattuso, znači
5-4 protiv Izraela, šta je to? Znači, to da idemo iscenirati, to se ne bi dogodilo. Znači, šta? Brutalna utakmica, ne bi očekivao, ali Hollywood, znači. Ali da se maknemo, da nećemo se još maknuti iz europskih kvalifikacija, Srbija i Engleska 0-5, znači primili su 5 golova Srbi doma na domaćem terenu, Andora je išla na gostovanje u Englesku, primila je samo 2 gola. I jesu Srbi imali crveni karton, ali to je bilo, znači već je Engleska vodila 3-0, znači Srbija, nešto se tu mora mijenjati, ja ne znam šta, imaju dosta individualaca koji su zadnjih godina bili jako dobro prodavani, igrali top klubovima, svih ovih zadnjih 10-15 godina, nikada nekakvog rezultata i očito sad opet nema to nešto, nema to. Nisu uspjeli iskoristiti ni Dušana Tadića, ni prije Dejana Stankovića, niti Krasića, dok je čak bio u top modu, niti Tošića, niti dok su Marković i Živković bili top talenti, a ne sad Živković igra, ali nije to taj top koji je trebao ostvariti, tako da izgubljene generacije srpske nogometne reprezentacije. Ajmo se prebaciti na druge kvalifikacije, južnoameričke su završene, Argentina je debelo prva, tu su još prošli Ekvador, Kolumbija, Urugvaj, Brazil i Paragvaj, sve u par bodova, ali Brazil je završio 5. Tako to na ljestvici kad pročitaš, ne zvuči ti baš zanimljivo, nerealno zvuči. A Bolivija je ušla u dodatne kvalifikacije koje neće proći. Eto, to je moje mišljenje ovako. Već jedna predikcija za budućnost. Ali što se dogodilo u afričkim kvalifikacijama, znači ovi Afrikanci rade stvarno mind-blowing stvari. Znači, Nigerija će izostati s još jednog svjetskog prvenstva. Još jednog. Znači, ti Nigerijci koji daju toliko dobre igrače, pogotovo napadače, krilne igrače, gledajte njihovu ekipu sa Osimhenom, Lukmanom, i Vobi, neću uopće nabrati, ima to stvarno brutalnih dobrih imena i oni su pred ispadanje u kvalifikaciji. Imaju 6 bodova manje od Južne Afrike koja će definitivno proći dalje jer trebaju, znači, bod protiv Zimbabvea ili Rwande, što će definitivno stvariti barem jedan bod. S druge strane, Benin bježi 3 boda za dodatne kvalifikacije, Benin, i zadnju utakmicu Nigerija igra baš protiv Benina. Znači, definitivno Nigerija je stvarno i tu se možda vidi taj problem u njihovom nogometnom savezu, to je dole sve potkupljeno, to dosta igrača i govori o temu koji napravu europske karijere, koji se presele u Europu, da je to stvarno tamo baš teški nered i to se sad počelo pokazivati na terenu jer u današnjem svijetu tu jednostavno ne možeš tako raditi. Ali nije ni samo Nigerija upitna za svjetsko, već i Kamerun upitna za svjetsko, jer mu Cape Verde, to je Zelenorski otoci, bježe 4 boda. I Zelenorski otoci igra još protiv Libije i Eswatinija i barem Eswatini će pobijediti, vjerojatno, i tu će zaraditi ta dovoljna 3 boda da se plasiraju na svjetsko i postanu druga najmanja reprezentacija s najmanje stanovništva na svjetskom prvenstvu nakon Islanda. I Kamerun, naši dodatne kvalifikacije koje su toliko će biti komplicirane i teške da teško da će se Kamerun moguće plasirati na svjetsko prvenstvo sa isto tako jako dobrim igračima koji imaju svoje postavi. Stvarno ne vidiš u ovoj Africi, svašta se može dogoditi. Baš bude zanimljivo. Ali i na kraju nam ostaje sjeverno srednjoameričke kvalifikacije gdje smo dobili jednu završnu grupu gdje samo jedan prolazi na svjetsko prvenstvo, ali kakva je to nepravda nogometna, kakva je to bol, zašto se baš Marko ovako moralo potrefiti grupe? Znači, grupe su Jamajka sa Stevenom McLarenom na klupi, Curacao sa Dickom Advokatom i Trinidad i Tobago sa Dwight Yorkom na klupi. Znači, 3 toliko zanimljive reprezentacije sa tako zanimljivim trenerima. Dobro da Trinidad i Tobago nema nekoliko zanimljivih imena, ali evo Curacao ima Tahita Chonga koji se odlučio igrati za Curacao, a ne za Nizozemsku. Jamajka ima tu Baileya, ima potencijalno Ravela Morrisona, tega brutalnog talenta koji je ispario već sa 20 godina. I tako da su te reprezentacije, baš bih volio kad već te neke random sjeverno-srednjoameričke reprezentacije trebaju proći na prvenstvo, volio bi da su to ove 3. Jedne od njih, ali one su 3 sve u jednoj skupini i tako da će samo jedna proći, to će vjerojatno biti Jamajka koja definitivno najbolji kadar i najboljega trenera, ali vidit ćemo do kraja kvalifikacija. I tu su još Bermudi sa Michaelom Findleyem, za kojega ne boli nas briga za Findleya i za Bermude, zapravo reći.
bez neke uvrede. I to bi bilo to od ovoga videa, naravno gledajte i sljedeći puta kad ćemo objaviti još neke druge stvari, top 11, neke nogometne novosti, neke nogometne priče, transfere ćemo još proći koje nismo prošli i tako dalje. Ljudi, drago mi je da ste vidjeli ovaj novi video na kanalu i pratite me sljedeći puta, vidimo se uskoro.